Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman momen puluhan pasukannya menyerbu benteng militer Ukraina. Puluhan pasukan Rusia terjun langsung berbekal senjata laras panjang dan granat. Sedangkan dari jarak jauh pasukan lainnya menyiagakan artileri. Tank Rusia juga ikut maju menyerbu. Rekaman menegangkan detik-detik penyerbuan beredar di Telegram pada Senin 13 Mei 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah penampakan saat pasukan Rusia menyerbu posisi angkatan bersenjata Ukraina di daerah Stelmakovka arah Kupiansk. Tank dan peralatan tempur lainnya mendekati posisi militer Ukraina. Pasukan tank dan artileri memasuki pertempuran. Mereka menembak dengan keras hingga melemparkan granat ke arah musuh hingga membuat bentengnya berasap, jelas militer Rusia. Молодцы, сука! Да, главное, чтобы... Ну, может, там пацаны затихарились, просто сидят. Они, может, да, в траншею запрыгнут сейчас. Может быть, это и не из РПГ останется. Война, пиздец как. Надо было такую момент еще вторую. Вот, блядь. Танк вот. Хорошо. Тополь, на. Они прям вылезли, да. Они прям вылезли. Егер, вулкан на приеме. Чегем, да. По 115 Чегема огонь. Вулкан на приеме. Вон он, в посадку. Еще одну огонь! Вулкан, да, расход 2. Чегем цель, нормально, молодцы. Тополь, да. Не, Чегем пока стоим, ждем. Молодцы, попали. Вот это что ли, ёпта? Да, они... Или вот он. Цель, молодцы. Чегем, восстанавливать наводку, повнимательнее, мужики. Два разрыва должно быть. Раз. 20. Нет, 8. Какой меньше? Вот М-82, вот это 120. Тополь, цель, тополь, еще одну огонь. Чегем. Да, Чегем, запад 5, север 10. Север 20. Север 20, запад 5. Тополь, да. Ой, хорошо. Тополь, хорошо, еще одну огонь. Сколько расход? А с 14 сколько? Да, молодцы, nормально. Охуенно. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.